Wengane zakwethu kuthe makhuma iline-up yamaciko amaskanda ezobe khona phaya kwiGcwalisa iSpring picnic izolo, babonakala bonke abalandeli beyithakasela kakhulu. Namhlanje ukudla-ke kubonakala kushintsha epletini njengoba phela sokhona abalandeli sebeqalile befeza izikhalazo. Ake sithathe leli thuba senibingelele simbuso sithi MTV sithi nje masacela ungena la kule channel esicela wenze kulungile upress usubscribe ne-notification bell uzibe emathebeni amahle ukuthola wonke ama-video azophuma la kule channel. Wengane zakwethu nje khalisa abanye babalandeli phayana ngeline-up yeGcwalisa iSpring picnic ukungena phayana kukaJaiva zimnike njengoba ethi phela le ndaba fakuthiwa idliwe phela uMnikezwa isimangane sikaShafuza njengoba phela inabalandeli aba-142 kanti bathi uJaiva zimnike yena unabalandeli aba-140. Sithe mangaba-ke senza kuphenyo wengane zakwethu sabe sathola phayana ukuthi kahle kahle uJaiva unamapage ama-2, leli lokuqala unabalandeli aba-170k okuyilona-ke angene ngalo kanti leli lesibini unabalandeli aba-140. Abanye babalandeli-ke bakhale ngempe ephindiwe abathi ishaye phayana uMnikezwa isimangana saShafuza njengoba bethi phela leli page likaJaiva elinabalandeli aba-170,000 alisekho ngaphasi kwakhe yena uJaiva ngoba phela lahehwa ingakho phela esevule leli page leli lesibini elinabalandeli aba-140. Uma sigijima-ke wengane zakwethu singena kona phaka ama-comment sifika ethi kudlaliwe ngoMnikezwa lana kodwa ngoba uJaiva zimnike u-right nalapho. Enye ithi noma ngabe lidala elakhe kodwa nami bengalazi leli lisha bengilandela lona leli lidala. Kanti masibuka-ke yogcina-ke ithi ungabuza inkosi ukuthi ingene kanjani umakonya phela lokho kumaskandi wonke jikelele. Wengane zakwethu sicela ukuthi uphefumule la kulolu daba kuyihlangane kuwona ama-comment thina simbuso sithi MTV sithi nje ake sibambe la ayihlangane kwivideo elandelayo.